Maka de gurutta ya kusapa ko fat disengeng aja na silafi mi. Fa ya na suruh pengalatali baca cinya lahir bang. Bacaan pertama malahirenge. Dan betapa banyak orang tertipu Pak, malahir membawa nita. Pak kita Pak ya ku angkat to tita macare-care fakena. Na patatanga lahirat mitai biasa ki makka dan namu challa yero de to newa ka Pak to peddi. Yero lahirat Pak. Biasa hadirin dimuliakan Allah, kuma baca lahiran ni maungi madari ifasalatah. Maka de gurutta bacaan kedua fake akkalemu. Kufura mita fikiriki. Yang ketiga maka de gurutta bacaan ketiga intuisi, ilham. Coba garek Pak ya kufura tita maka dia macari-cari tafatama garek kuat tita tafalesu kufungala ta'ala maka dia gitu atanna puangi pada la ilaha illallah muhammadar rasulullah bi kulli lamhati wa nafasina adada ma wasiyahu ilmullah astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Allahumma fasalli wa sallim nabiyil ummiyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Qala Allah ta'ala bil kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati, pomponga melebihkan fuangadeki dalam hal ini Bapak Kepala Desa Limpur Yaja Lumpur Ilau ya. Yang sama-sama kita hormati alim lebina gurutta Bapak pengawas Kementerian Agama Kabupaten Wajo yang sempat hadir di tengah-tengah kita. Yang sama kita hormati Ibu pimpinan Miss nomor 66 Timoreng beserta jajarannya. Yang terhormat Bapak Koramil Kecamatan Belawa yang sempat hadir, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah Sanawiyah kalau saya tidak salah ya, serta ibu-ibu, anak-anakku sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiratnya atas limpahan rahmat, hidayah dan maunahnya, atas petunjuknya. Kaki madua sipulung matampa baraka mangindi pamase madarari ini nawa. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan perayaan Maulid ini napancaji pengalah ta'ala baraka masosoreng ri idik maneng salama kilino makutofa akhira insyaallah. Salawat dan taslim tercurah kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi rahmatan lil alamin, uswatun hasanah di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak Ibu yang saya hormati, riolo takku fatarune taro bicara melo tuluk kak melo adam petok kak pidik maneng. Saya tahu idi engkai kuilalan yon ronge to belawe to pandrita maneng. Dan saya tahu para guru-guru kita berasal dari sini. Maka untuk itu tidaklah etis mengade ya kude ifata tepang yolo baca dua Fatihah nyawa tunan dari gurutta. Mudah-mudahan pada engkau pengalah ta'ala malingi barakahna. Saya memohon kepada kita semua ifata tepangi baca dua Fatihah nyawa tunan alena al-alama yang ke kutanana belawa. Mudah-mudahan makuto perisaliwanna napantaji barakah pengalah ta'ala. Summa ila hadratil Mustafa ila ruh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa karamatihi wa mujizatihi wa syafaatihi wa qudratihi min kulli syai'in Allah wa ila ruh
al-ulama, al-waliyullah, al-ustaz Syekhulillah al-Fatihah. Toma-toma lebih ke hadir. Apa yang kita lakukan malam ini adalah salah satu upaya usaha kita untuk lolongi secara utuh ya sengede Nabi kilalana katotongeta. Nasabah isadari hadirin dimuliakan Allah, ya menyelinoe butuh ki petunjuk jalan. Tajang ya wadinget tiwi ki salama rilino makutopa akhirat. Nadek gagas soma-toma lebih lalek kami nama lebih yola ifataratte makutofaro ifawada sangadinna lalanna nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iana tu fassabaranna hadirin fungala ta'ala sendiri jeloi pataratte imakutofaro pitaki podaki makada kuloko maturu sappalaleng kuno nabitta. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Majappu si tonget-tongen na angkan itu riwatak kalima lebih na Muhammad tolada yang baik. Hadirin, egana tau kulino mamiliar bahkan materilium de pagaga to ifasukuri fungala ta'ala wad diyala contoh sangadina nabitta. Banyak pemimpin besar mega to sogi mega to matandra batirenna, akan tetapi de pagaga to suku libusen wad diyala contoh rilalena katotongeta manessa bahkan natiki malebbi sangadina nabitta. Maka dan regurut tamagiro na farallu ki sappa laleng atau sappa ki to wad dituntuk ki mole yelino. Maka de sebagai tofan ritata fa iero idi tolinoi idi na atanna pungala taala na pancaji kami na malampe alla lengeta. Jauh sebelum Indo Ambok tasiruntu angka ki kuset di alam namanya alamul arwah. Biasa tu makkade fatasofue yolo tasiruntu ne indokmu ambokmu aga ku indokmu aga toko ambokmu mulete ku kalam martu senge iga wiasammu. Di situ awalnya hadirin dimuliakan Allah poleki. Nah pertama ki di alam kedua namanya alamul arham. Babuane indok tak sedi onrok kami nama lebih nasengan regurutta nasaba ero onronge asenna fungala ta'ala ya leki yonroi namanya Rahim. Sera ula saplosona kurao bapak ibu monroki ye de nang katokara de to tempu na maso de to matego na sodakah ye. Bahkan hadirin dimuliakan Allah dalam satu riwayat watutalo masu caki aga wala masu kulino pua ya matotu matu sifat colok darah ya matotu matu mapengewang dan itu terbukti kumenyelino. Egana toy runtuk pak jaramwa se di kampung mak bali bola masa pisek masa kedua mataungang etana si bacci dengan kena sewa ada. Hanya gara-gara kulkas satu pintu si bawa kulkas dua pintu. Itu yang terjadi di kita. Iya. Madari hadirin dimuliakan Allah. Gara-gara waju mi bawang madari ke si cece si bombe ini ipendre di ku Facebook Padahal bapak ibu farallu ki urampiang yaitu ini isuruh ki mak guru kualangi biasa ki gamita bere-bere yaitu bere-bere pak dia nak nasi dupa dia nasi bau
Deto nang kato runtu bere-bere runtu andre tananoli si bawan. Bere-bere pa eh. Manuru idi digagak kalena. Tapi ya ro idi tolinoy hadirin rupa tau dia sena. Angka kaleta. Bahkan derajat tamatandre nataru kung Allah Ta'ala. Laqad halaknal insana fi ahsani taqwi. Idi na yebu kami na mabelo suku ondro suku na Allah Ta'ala mebu ki secara fisik dek aga masara-sara mapamula gemme ye gemme pak pamaselo poto apa kumakundre dek aga gemme na mumaga cantik na majato hita mata si depe do cili ingat si depe magana kira-kira kuna pondriase pong Allah Ta'ala sabok ni nge magana ku matay temu natari yolo matay mondri ya kuto makan riang napilo fika kuro mondri kami na suku kinebu pong Allah Ta'ala tapi kami nang mega susana tolino bere-bere de gagak kalena pak ku siruntuk sidup pasibau tapi idi toya kaseng aleta malebbi biasa telutau biasa 7 tahun ang kalalo 10 tahun de na sewa ada tomatuan na baka madika na mapadarani ya kulalo kutatane banna lopwe itatsipwe na panalendru aropa ya nagaru ya sale malebbi ya ne lolo aja wasupwa na sabaku masuka si susaka toma lebih. Nampi tu hadirin dimuliakan Allah menurut riwayat fatampula 10 sona kata kubabuanin dokta isepungi nyawa wa nafattu fihi min ruh aku tiupkan sebahagian ruh isepuni nyawa pak perjanjian primordial ibaca alastu birabbikum cenya garuyak puam mete mana qalu bala syahidna apati fetifuak ki pak kurodi pertama tanah pak bau tega ki mondri lemme idik kilana yondro de pagapahan maka diteki matu makuk buruk kuki giweye atau kubut tanangi yang kedua amatiang bisemaneng idik kondro makiloki mate demi ni fahang upat tamate jina tunampi dalam salah satu kitab pak irampe katot tareka iromak kada kumasu pole kuale mumbo nak boko na jongka ikatelu angkat todok maka de telu tau katot todok telung pulang angkat todok maka de telung ngeso kato maka de telu jam kumasu kuale mu nagili cak beru lo mendrek dalek kumasu kuale mu fada aga sena mak bomba mapute macawe maka dia fangulut timang al-Ghazali ya kumu kafe segemek mudena nasare fataplus sona macawe pak ya tuk mak bicara mateki bu kami gato matau padahal ya roh matenge hadirin tikuriologu ya roh matenge asawani ki ilati mate toma lebih maka dia nabi ta'annaumu ahul maut ia tu tindro sil suran nama tengi gurutta ke Haji Abdurrahman ambo dalle makada ia kumaca kombo mate beccu maca tokku tu mate maluppo ni aku tindro fale makade ya guru maca aga padoma na fudaki nabitta makade nabitta pertama kulo ko matindro ajenne ko magi na jenne ibu afa makade nabitta nigi tokka jenne na nafole matena deni sessa kuku buruk na makanya itu to pandritai pak angkap pahangi makade ko angka tau mufamadang na yakin no seddi makade de metona na tuo makade gurutta selle wajunna selle to lifakna ya de na najisi alengi katuang mujenneki pada toha toloma sempajan tanapodo tuk kama jenne na napole matena niya masiku Allah Ta'ala aga pinapudaki nabitta sarampak le uremu angoloreko
sebelum lewu ki as-sahada ki magi na sahada pa cinampay pa patula na lino narampe fong Allah Ta'ala ku selama ang kapwada Allah do di kama lino selama marengaramuti te pa insya Allah malepi asa makkade gurutta iya mitu ya asa ngete tuku marengarang jadi kutak kalufa tay na bicara salah tay nala gaganna tay iye nafoboko tay sebenarnya tomate pak tak kalufa mitu napak itu aro tomataki pale supe mapa. Yang ketiga pak dega misengi dalle megai megana to cedek nah ya dalle pak tapi pura na fatentu fung Allah Ta'ala makanya makade gurutta a jambo mula de lelungi anu manesah tege ya sabu waramparang ye fa ya dari pandasiki aswani ilalu dia kade cekek dia kade falla padahal furan ni nafat tentu fung Allah Ta'ala dalek takuro cuma angka mi atanna fuange maka resome pinapayaleng angka to atanna fung Allah Ta'ala karesona sikiri mineyaling karo jadi itu ku dalek pa ye toma lebih yakin ni bawa makada de nang kana lafaz se fung Allah Ta'ala dalek na tawin apa ki yaling melainkan hadiring nafanes sefung Allah Ta'ala dalle kufallawang etta. Satu contoh pak kita ni manu-manu fura ki garuntu manu-manu pantaji pagawe bang degaga manu-manu iruntu magalung ye asena mite madari jokan andre degaga mak dare degaga dangkang tapi tadam pengika denang katoruntu manu-manu mate temandre ang kamatu manuk-manuk mate temandre idi petik kengi tataru ku jabae napa ditalengin andre magai angka fesonana manuk-manuk malebi ya ku ele inaluttu degagi se na babuana tapi kurawengi tangaso na lesu meso ang kamupa nandre na fitto ku papitto na nalengi anakna aga na fake manuk-manupa fesona tungke na lori fung Allah Ta'ala yana tunampi angka fura na runtu Nabi Sulaiman cek di ula watuna noi ekspansi mendadak Nabi Sulaiman faero Nabi Sulaiman pak ibu nala kendaraan angingi naruntu set di bere-bere pak aga sana si rombonga bere-bere malulesu tama ku garimpa batu jadi makadei Nabi Sulaiman na pudak komandan ne bere-bere ni geje tu mulalinga ngandri kurilaleg makadero bere-bere surona fung Allah Ta'ala kakasi atanna puangi kuro denule masuk ku garimpa batu jadi hilalingi nakai Nabi Sulaiman ro garimpa batu pak ternyata ular makadei Nabi Sulaiman kutumu tu eri di pahang makade kudigal na pego tema kuttu makade irulae de makuttu loka masu mapalong de mi ulem masuku garimpa batu jadi makade Nabi Sulaiman fa dongam mutu mabello makade rulae de na uba tajange ya kude na puru sompa fong Allah Ta'ala sikiriki tak bekasi sebu aga makade Nabi Sulaiman aga mu baca makade rulae subhana man halakani walam yamsani min rizki mapacingi pung Allah Ta'ala pancajengeka na dek nang kana lufe pung Allah Ta'ala pasukur ngapa pedaleko ini rezekimu tomatwaki malebi kemudian hadirin jodoh makediki wija-wija ia tu agama tapa dito na panasang ki makediga matu yewa berkeluarga akan tetapi farallu ifahang maka dia tu ya sengede jodoh pa ibadah nasabak loki cetak generasi dapat anak tay pa makanya maka dia tu nabita kual lebih nenge 25 tahun tabot timu fiara memang ni wijam
agar farli fiara pak na de pa becu mupi masuk na dan to panditata makadai na tafsiri ro hadise na bitta makada yero mu fiara ampe na sabak magi hadirin ya ku ampe kedo malebbi insyaallah dan iruntu di kumanye kampot tae ada benteng ibtidaya pak sekolah ara masiji tomatuatta ya ku kami ye kita tidak pernah risau ye dengan perkembangan zaman hari ini ya roselenge pak dega agak jamin 10 tahun ke depan ye maka dia lenyek ku kampota akan tetapi kita butuh regenerasi ye yola mapake hadirin dimuliakan Allah palai sepengen jadi kufuran ifan nasangang ibu iro ibu datoni itu maka desiko kempana bare mondre anu mumatiekasikwe maka aje mu musojo ekasikwe mapede matamu mulele tanaswali jadi angka tu tau taruntu pak capu ni dalle na jokka capu to ni dalle na makarawa capu to ni dalle na mandre tapi kamu pa dalle na menu ifa feso ajena ifa kafe jarinna ifa buta matanna ifa sitettu isinna tapi kamu pada lek na menu maka de bali bolana TV ijo ke rumah sakit ye iti rumah sakit pak tame impuse si botolo ya latinya wana magai dega aga to kulino tu jokka tani pasukku ku fungala taala makanya hadirin nampi tu idi agamata na pase na bitta lolaki sesuai tuntunan na fungala taala magai na sabak sininna anu angkei fego itanemana ki sorimundi jarita tasengamme idi pun nabu cinya tu bali tu matu ya makanya ketu jari madari sembara na karawa capuame dalek na nafeso ina tu nampi di ku agama pak ku bunga moto teh ye aga bunga ya surangi pamule bisewi jarinna na sabak iro jari de hisengi tegi monro mak beni kuweni de tuga aga miseto maka de te monro mak beni jari ku kuweni makanya iri suraki tu pamulak hadirin dimuliakan Allah upat taru ibu alam ketiga yonro ye inilah alam dunia ye lino pak waktu telo masuk we maka de fong Allah taala wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun iya mi pasuko pole ku babuanin dok yero watue bapak ibu pamule kuriolo budi menengi safing itaru ku sedeta nulis sapito paya sengindo fadiga ka to makita menengi bembe itaru ku sedeta nulis ba bembe ya sengambo diga ka to mite nala de ciru fatomo seiring berjalannya waktu hadirin malopuki kuniro perlu butuh bimbing apa makade guru tak sininna tunana ijajangi ye makade nabita kullu mauludu yuladu ta'alal fitrah sininna anak ijajat tu mafacing selemanan kupi manyelino makanya hadirin dimuliakan Allah ya naro perlu ki hidayah tajam makanya toma maulu lo hiseng rampe-rampe na nabita ya ro nabita hadirin dimuliakan Allah famma semaraja ifatalle kulino denaga kalaloppo famma sepa ya kumakkedeki aga-aga maloppo beccu mupa fangka maloppo beccu abatira maloppo beccu yang paling besar nak berafong Allah Ta'ala nafakan kana nabitta kumanya apa menengi degaga nabitta loki maga bahkan dalam satu hadis kursi rampe pak laulaka ya Muhammad ma halaktul aflah de upancaji sininna sewa-sewa Muhammad menne cenya lemu degaga matasoy degaga linoy digalangi deki gagamana itulah sebabnya hadirin karena nabi tapam masih maloppo ye
Pak ya kuma bicara Pak masih kipa ya mana tu sapa. Kita ini adalah pemburu berkah. Pak mumaga cuana tahu kudigaga Pak masena puangi macobaan. Mutomaga tandrena fangkae kudigaga Pak masena puangi kutu fangkai tandro. Mutomaga hadirin tandrena aga sana sikolai kudigaga Pak masena puangi Pak disengangi tu di lesuki di makasola. Kanya nabita Pak ya sengi seluruh Pak masekwalena. Sehingga hadirin ya kuloki lolonga baraka Pak masitita ni nabita. Mapamula bicarana. Ya kumacaki lemba bicarana nabita mantaji Pak masik widi. Carana nabita mak bicara. Ya naru ya jarakang ina na eku sikolata. Makade kuma bicara tiru nabita kuma bicara tawe na perhatika tapana. De na melo kuma bicara tema bicara toalena. Ina tu nakade guruta kuresiham ya kusiruntu kombo dua telu ya ku angka nama bicara amakko no sesa. Afa ku fole tujunne yero toma bicara maceko tu tuju kuma makomuko. Tapi kuma bicara tahu mak bicara tokko na fole salana maceko salah agi si moala bette. Jadi mapamula bicara Pak. Ya kumacaki lemba nabitta carana bertutur kata baraka. Makanya ini Pak lo yula sidi. Lo hissemak kede magaro kedo-kedona nabitta. Jokka-jokkana bawa nabitta Pak. Degaga tolo na pasilengan antara tosogi si bawa to kasiasi. Carana jokka, carana tudang, carana mandre. Ye Pak lui falesu na sabak makakwe tadde ni tacek de. Jadi nama bela ki mala contoh Pak. Yero nabitta ye kuatak kalena li bicara Pak gaukna. Ya kumelo imandre ye hadirin digulakan Allah. Nabitta tu hadirin ya kufura ni makonyo melo mandre mak bismillah yolo. Kufura mak bismillah de nalo nabitta muja andre makkade majaya andre. Yaitu ini bahasana to matuariolota makkade kabusung pusuk kombo. Aro. Kedua iro nabitta na fa guru ki kuto mandre aja to mabela landre lorong. Apa ini kau makna biasa memang pada sepakatore jari ya lamanan. Jadi itu pertama Pak. Pole ku bicaran na fangkokan na ya kuma ya guru maceri hadirin pasti mak baraka. Yang kedua, ya ro nabitta Pak kasifakna. Dua telu sifatna nabitta. Angka sifatna malempu. Angka sifatna nabitta tomo-tomo lebih ke hadir mapa karyawa ale. Yenaro nampi tu idi to pandita yang pernah saya baca Pak dalam salah satu jurnal. Ye Mauli sebenarnya diperkarsa pertama oleh salah satu raja di zamannya Al-Fatih. Tapi tama joka kumanya Pak yenere nare aga sana na kombinasikan to pandritata angka bura na patatong angka telo angka soko karnero to pandritata syarat dengan makna lo na kudaki asamak kadai to riolota ini na alap direnna se diwanua narekotaratte iwa asara ede situmpeng isi bawa ade narekotak kalufa ade maparengarangi sarae narekotak kalufa sara ede ifa ngajari ri ade yana tu nampi Pak ini riolo hadirin dimuliakan Allah ya patatongengi sarae ade ya puri ewen kalinga Pak maka de sarae aga nawak baju-baju maka de ade bacamu ria butingenge si bawa pas sidak kamu ria aga sena ria apa tak bawana to mati ero
Jadi tomatuaki malabing ke hadir toriolota no kombinasi kapa ero to pandritata. Makanya engkan ya sangidi bura melambangkan lempu kupalawangeta. Iya. Mage hadirin nasabaero sifat lempu napak guruan nabi takwidi alempu ki aja tak jeko pak ku malempu muki loki mantaji kepala keluarga malebi toki loki mantaji pimpinan ku se distansi makasih toki ye loki tomo lebih ke hadi tete ki liti pasti malebi dan sifat inilah yang diajarkan Nabi kepada kita ya ku malempu teh pasti tu matonget tuku kena pau ya naruh hadirin dimuliakan Allah nafu Allah taala ya al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ya tu tonga boleh ku puam. Kulil haqqu walau kana murra. Foto ngange mamu mape muna. Inilah yang hilang hari ini hadirin. Biasa ni mak bunga-bunga to pandrita agak sana to anak muda teriol makada memet tu lempu mak do perupang. Angka lempu kandau, angka lempu beci, angka tu lempu soda. Angka tu ku bunga malempu memuak. Tapi kude naga mita majekku ni. Angka toto hadirin dimuliakan Allah fangulu papada fangulu katangi isorok panandre malempu beci. Ya kude ni pak geteng isusai dia dulu malempu. Angka metoto pak malempu soda tete iti. Ini gambaran hadirin. Maka de ajaran ku wijat tak maka da farallu tu apa ku ngeri pak gurungan. Nasabairo lo tadde ku balawanget ta pak. Aja neta mabela pak ini ku ajarata kude loyalah ya kuloki malempu kaleta ibu kalau mau tinggalkan rumah bu biasa tuh tak ada anak tasibawa lah kita dada bapak jujur nih gere ya ku makedeki dada sale apa ya ku jari lo tapendre mestinya ya kuloki jok ke makedeki dada arota tafaliolo napa tagota maka de dada bapak karena ini dada. Ini tu lebih naga mata pak isile assalamualaikum salama aku saleye selamat toka joka ya pak artinya kadangkala anu becu ifapole ku falawang pak nasai ini fasa salah kedua karena ya pak bicara cedek metul rampe ya rumah kakku pak dena kekurangan to de to waca ki de to kuraku to waca egana to acca ya miro maressa isapa maka kuma lempu ya ku to acca pak liwe kan bahkan hari ini to syukur ya mak jejer titel sampai di daerah-daerah bahkan pelosok-pelosok angkana S3 syukur ki pak bahkan sekolah ini pencetak generasi pak tapi yang perlu kita tekankan adab agar pak ada malempu Pak ya rumah mula terdek ku palawanget hadirin dimuliakan Allah. Ya tona roli falesu ya toriolota pak. De tona matan resikolana. Tapi malempu batena ku mapopoy. Jadi aga lo na fegau to pandritata ye aga na baca aga na niaken aga ne lo doang iterima. Ye pandritata to pandritata riolo pak andre gurutta. Ya kulo joka mak baca-baca ondo tauna ya rumah jekko siba manda nuhara mak doko gurutta alama al-mabrula gurutta mali biasa cari bicaraki ya roto pandrita teriolo pak kioli mak baca dua mak doko pak nak kitauri wi mak kada nu harang amme wandri angka fata plus sona dena taratte pak dongen yes sopa idie perlu kita sadari hadirin dimuliakan Allah biasa denandre nuhara gurutta tapi di pandrengan nuhara ne yakuye ka jajappa tama kutubutta jokka kuwijawijatta fada salama yana tunampi makkade nabitta ye narampiaki hadirin dimuliakan Allah yakunana man kana salasa banatun tarbiyatahunna adkhul jannah nigi to piara wijanna telu ku agamana fungala taala ijamin itu do pajajanna suruga idi to matoi non ropa mak jami aku agamata idi hadirin dimuliakan Allah
maka dia sahabat was nataini ku dua, maka dia nabi tanabu dua, maka dia sahabat ku sedi namu sedi. Na carana lu bibi anak-anak tapak ku ni. Tadi saya ibici kak pak onak to maka deh kumanye mak datu ni kumis. Syukur kipak nasabah ini pondasi dasar. Kutomia kampus Saliwa Wasa. Sekarang hari ini Pak, memang bahkan Andre Guruta Prof pernah menyatakan di salah satu sidang di DPR bahwa negara seakan-akan ada pengecualian antara pendidikan negeri dan pendidikan swasta, pesantren. Kulo meto hita Pak, megegangi ku pesantren mapakurek donaturmi swasta mega Pak. Mereka belum tersentuh langsung setelah menyeluruh toma-toma lebih ke hadirku negara tak. Tapi memang kuloto hita pemahaman taidi toma tuai kutomi Saliwa Wasapa. Angka meto cedek perbedaan tepahangi antara pendidikan negeri dengan pendidikan agama. Bukan saya mengatakan engkau silengan dapat di, tapi ini kita bicara aleti cerita. Ya kumiru Saliwa Wasapa. Ia ro tahu kutong ajaran baru Pak, ya sekolah negeri. Mapamula safatuna baru, kosna baru, sularakna baru, wajunna baru, ye. Bahkan topi-topinna baru, tasekna baru, bokna baru. Tabandingka gara anak takulo joka mat TPA. Lo mengaji. Aga tandungan ya Pak. Kubelawa deto. Tapi keumuman kita mapakuro Pak. Angkana anak malifa talumpeni na teme andri nero na pake. Angkatona masongko. Ye, madari telu muharrang songko kesek na la marie yalengi ko ambok na. Mondo ni mondri wadi atapiri bandang. Letu ikurode na ngaji letu misi jaguru. Pak timakade ni si bawana aliko boka tomasanggar. Yang kedua, belum sadar taidi Pak, jok kasih tu matuna ifa ngaji mapakuro kasih nakabatula degage gurunna matindroy lesu na magi mulai sumagati nasa degage guruku matindro guruku matandro si tomatuanna guru agato tu makutapana angka gasi pagaji ni namana sakit Pak balu telo nyaman na ko talengi telo anak taddo seso nalengi gurunna ye nabattegi naragi nande na magala nyawana Pak guru ko anak suruh ka Pak ye toma-toma lebih ke hadir. Ini penting memang kita sadari Pak. Nasaba ia kuburane ki modala ta kami na maloppo makun remasale ye arbaun min saadatil mar'i de nagaga panalalengi te bahagi pertama makun remasale tapi kumal lebinengen ni te Pak modala ta kami na maloppo wijay. Itu anak-anak itu Pak. Angka tahu nulle kafang mate ni de angka tahu angka watunna de na sempajang, de na puasa, de na seke. Ya kumaga ki Pak kumate ki. Ni gana palik mas sempajang. Ni gana palik lanjutkan i puasata. Ni gana palik kiringi Fatihah wijata. Makanya hadirin dimuliakan Allah, nampi tu idi ku agama ta Pak, pendidikan pertama ipudangnya anak ta kubungo masumi tatajang makade nabi tabangi do ciliaton na kurane kameki do ciliabio na kumakunre magi na farallu Pak yai bangi supaya ero na nae kasih kosong kumaloppo matu lomoni na megatoto iruntu Pak manguluse ni benena ku rumah sakit manguluse ni benena ku rumah sakit loni memana natilomu pisale makade doktoro kumemana benemu niga nalo bangi nasa maparifariki makabongame baleli balu magani ku makabonga na ya rode miaga sana pakurire mendre bangi lo makade ashadu an la ilaha illallah nakade asadu la ilaha illallah ya kung kanana ibangi mapakuro Pak kumaloppo matu namo ambok na nasadu to maka dia gurutta ya ku
televisimu masolang kau dimi servis ya ku bolamu keru bola ogi bola batu kau dimi tebele napi padeseng malurus ku bola ogi gimpe no cuali kau dimi bekkere napi fendre ya ku kulkas masola wa dimi patiku pas servise ku cede macam deceng sisa tukar tambah tapi ku anak tapa ya, tega ni mangisoe pak itu ya sangede generasi milenial pada dampengek kak umur 70 kelahiran 78 sampai sekarang milenial tuh. Tapi jangan pernah kita terlena maka damaki modern. Di balik modern itu ada banyak racun. Kudigaga filter. Pak maka ko pa egata terpapar kue. Mangiso. Tega ni HP. Ye. Tega ni tongkak botolo ye. Sukuru ki pake bente ye sikolate. Cinya bente bawa termasuk to tajang fa iya nana tadi masuk ku pae ya ku fole fale teler na ku masuk ku ye na yaleng hidayah ku fungala taala matengatong umuru na ye ang kawad din taruri batay ye takalupay ye fura manima beni umpamanya kana na dua na patoba ang kawad din lesui fa ni samarakan na sampajange siaga siro isa siaga siro subuh, siaga siro loro, magani keluar sila surat tak ero salenge pa, de emetohanan kana sikola agama, na patelir mapakuro, fole lotoba, namu sampaja dito ni sepasilengan, sian rakasi isai, sian rakas subuh, sian rakas loro. Inilah hadirin dimulakan Allah, pentingnya pendidikan agama. Tadang pengak teman-teman lebih. Nampi tuku agama ta hadirin. Maka dia guru tafsir ro ikra bismi rabbikal ladzi halak. Ye, bacalah Muhammad dengan nama Tuhanmu. Maka dia guru ta ya kusapa ko fat disengeng aja nasilafimi. Pak ye nasuruh pongalatali baca cinya lahir bang. Bacaan pertama malahirenge dan betapa banyak orang tertipu pak malahir membawa nita. Pak kita pak ya ku angkat tita macare-care fakena na patatanga lahirat tamitai biasa ki makada namu challa yero deto newaka pak to peddi yero lahirat pak biasa hadirin dimuliakan Allah kuma baca lahiram ni mawungi madari ifasalatah maka de gurutta bacaan kedua faki akalemmu kufura mita fikiriki. Yang ketiga maka dia gurutta bacaan ketiga intuisi ilham. Coba garek pak ya kufura tita maka dia macari-cari tafatama garek kuatita tafalesu kufungala taala maka dia kitu atanna puangi pada kak caki matututa na ya mak kita maka kumegi fake pak ya mi bawang si bawai sehingga hadirin dimulakan Allah ya rolinota madari tinggi cuali. Yang terakhir nasa gurutta bacalah dengan apa namanya zikir farengarammu kufungala taala. Ya kumulembok pakai nasa yapai mak baca. Pertama lahirmu. Yang kedua pak baca wiak kalemmu. Yang ketiga pak baca wi tomatuaki malebbi atimmu. Yang keempat pak baca fejepummu. Insya Allah paripurna kutu kulebok na tanah. Hadirin dimuliakan Allah. Upale supengem. Yero dendri di maka diki malam. Yang kedua yero tipa detu nalo mate mumaga tatubanna tete mak buah pucuk mataru maka de gurutta aja musalelino mbok kudigamu taruh biasa kitu runtuk tomatua pa maconi na mata nakalukumufi. Jadi maka dia kiiga na tatanengan na dia na tulet dupai mak biasa tu metero tomato maka dia cenyemetu ya anak makanya hadirin dimuliakan Allah ini kilalan yon ronge yang paling kita syukuri sebenarnya pura ki fatalle yaleki iruntu agama na fungala taala pasti kamana tasesa maka dia nabita kullu ummati yadkhulunal janna illa man naba tungke matu makku
irim pamana tama suruga napahangi gurutta tahsisul hadis makkada wattuna na baca nabi tero hadis na finde jadi na makkade apa golongan umat kirim pertama suruga nomor sedikun aliman toma pak guru to syukur idi guru-guru tapak kwe tapi het lebih syukur ki idi berditoki syukur idi kasih masyarakat atau to biasa magani ustaz nacinya ki guru deto nakade guru ta guru sekolah fa nabitta deto nakade nabitta guru sekolah fa deto nakade nabitta guru pangaji fa guru fasila pa yang penting mapak guru nih ibu irim pani tama suruga karo anak-anak teh nula tu biasa tarampe-rampe ngetapak guru pak guru ngebicara-bicara madece biasa tu tapak guru anak-anak ta mapangko ke madece namu mapak guru mi mamotor fakada guru Toni mapak guru ki hadiri majai guru Toni cek dituba guru dena kirim pertama suruga nasa to pandrita yaitu ti mapak guru-guru salah provokator rasanna maka desi nabitta ku de pale mule mapak guru au muta'allima a guru ko isuro ki tupak mapa mula bunga jaji ki letuk mate tisuro ki mak guru ne ya guru ta hadirin dimuliakan Allah maka luang matatta yukata amanye tisuro ki mak guru hadirin dimuliakan maka diki macona de gage resem macopa nasabak kualeta de nang kana capulo ya guru aja na to mabela pa ya kumakedeki a gurungku lahir ngin ule hisan toma lebih degaga to kun mista sala kumakedeki siaga umpamanya ibu itane siaga garang ulawetta pasti ni sama kesikwe makedeki siaga luanna tanata ni sebapa onro lamunna lo ya guru pak watakaleta maka kude pagaga to tamme mon rifegi nyawata de pagaga padahal dia nak to masarapa niga pudaki maka dia tonga mapak itu penting untuk ya guru jadi maka dia guru ta ya kuloko mapasilolonga gende putu dua tapi kuloko mapaha cuku ko kualem yana tuna kade fongala taala ko kurange allazina yaskuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihin wa yatafakkaru engaraka kutudako iru tudange pak lu lise kita fakkoro Pak Makadei ande gurutta Syekh Al-Bahudin anak Sabandi ke-20 tu aro sebu masum utama na pase mu sesusiwenni ia kumu pake bawam mi maresa fakutanamu sori mondina poa ternyata ya masum utame buhe cinya dena gratis isuro ki pasikiri malepi teluratu anna pulona lapalapa buku kuatak kale kahak na makutana jadi dek tu palik na nakedobayi jadi ya dek tu ya le gratis bawa ki ya angka hak na makutana sori mondri ya. Matatta do cilita jarita itu mau lebih ke hadir makanya do dikilep ya to na lebih kiri ki boy ilalanna 20 pajang 10 doja sesuai toma tuaki tega kami na mettaki pak makade tu adana fungalatal ko hadis kursi o atakku ale maka wattu tarumi mega wattu mu mengarakka ye engarakka wattu masagenamu dewa dikko wallu fe wattu macifimu aja tabali ibu aja ya fate ngarangi fungalatal ko macifiki ni apo mega mapakrupa makade pongalatal ko hadis kursi engarakka wattu masagenamu dewal lupe ko kumacifi no magi di madari fakir yana tunampi mega wattu na tanro kwange ku ilalanna kurangi angkawal asri angkawal duha angkawal fajar magi faegana wattu pasyesia mega wattu tabu labo bawah mega wattu tudami padahal hadirin dimuliakan Allah menyerta yaitu ilo ya ala sikiri kita negara bu coba nih Pak Eri di Kubelawa baru-baru ini angke guru tak boleh Makassar Pak
kita ada beberapa saudara-saudara kita di Beat di Tarekatul Muhammadiyah As-Sanusi Al-Idrisiyah. Belum tu Bu. Ala ki sikir ibu di Pak Magai tak dampengah ibu. Maka dia Nabi ta dia gaga asop boleh kombok tanah mak beresalang itu sopale. Assalamualaikum ya bani Adam. Uberesalang ko na apo na ada. Ya. Ya, pura ni. Saya mana nak? Ya. Saya lanjut Budi. Maka dia Nabi ta setiap seorang kapole kuale mude gaga tanah mak beresalang. Assalamualaikum ya bani Adam. Uberesalang ko na po na Adam. Contoh maka dikiya Juma. Akamala ko kuilalagku fa furadena tu muruntu Juma pema pada ya dena muruntu Juma narapi kama lino pada ya ku pale malampe sunga tapa nangka Juma pe mengiruntu cinya na tu. Makanya hadirin dimuliakan Allah, aja tapalaba wa tuebu de talise kiwi amala mangolo ku fungala taala apa ye lino lepami ya kudeta lisekiwi maresaki. Kemudian terakhir hadirin dimuliakan Allah, saya kira Pak malampe ni ye wala kesimpulan mapati bu. Angka metutu dua adanna tomatuatta. Maka de kuloko salama aturuko. Tapi kuloko malabi apa kiada ko. Ya roh hukunge kuloki salama maturuki. Tapi kuloki malabi apa kiada ki kutulim mala dua maturu ki ku agamai napa mapak kiada toni ku fungala taala insyaallah malabi ni. Maka de ande gurutta talun rufa tumbo ada muku kuammu ada muku nabimu si bawa ada muku pada muri pancaji ya ku kuammu mapak kiada ku dua mi fegoi na ajamu fegoi ifal la tafal agayaseng fego fasuranna aniniri papesangkan ya ku ada takun nabita aguru ki maceri wi anu nasalengeki sunnana akorange si bawa to pandritana. Kemudian ada taku pada tari pancaji, yang pertama ku tomatuatta, yang kedua ku gurutta, yang ketiga ku pada tari pancaji ku hulet taratte ya de epa si bawa yolangi lempu anu nak berange pongalata melalui nabita insyaallah salama ki lino lebih-lebih pahira. Saya kira Bapak Ibu ya miurapi Pak Gangkanga ki tadam pengak boleh di sini taruh bicara ki. Mudah-mudahan ada manfaatnya lebih-lebih patomak bicara. Dan saya mohon maaf ya tujuh boleh di pengalatala ya salah ia atana pengalatala tersukui. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Billahi taufiq was saada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.